இன்னைக்கு இந்த போராட்டத்தை தொடங்கியிருக்கோம்னா இத்தனை வருஷமா பணிபுரிஞ்சுக்கிருந்த எல்எஸ் பெரேரா சார் இன்னைக்கு பணிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கு. அது என்ன காரணம்னு தெரியல. அவர் போனால் எப்படியுமே இந்த இங்கே உள்ள வேலை செய்கிற எப்படியுமே ஸ்டாஃப் எல்லாம் போயிடுவாங்க. எங்கள்கிட்ட நிலைமை என்ன ஆகும்னு தெரியாது. படித்து கொடுக்குறதுக்கு சேர்மார்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியாது. இன்னொன்று எங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த 2000 ரூபா சல்லி அந்த விஷயம் என்னன்னு தெரியல. அது என்னமோ ஒரு கல்ல தேலோ நடந்துக்கிருக்கு. பிரின்சிபல் சாருக்கு 69 வயசாகுது. அவர் இதாகிறதுக்கு அவர் எங்களுக்கு கட்டாயம் வந்து இப்போ எல்எஸ் பெரேரா சார் வந்து எங்களுக்கு கட்டாயம் அவர் வந்தே ஆகணும். ஒன்று அவர் டிப்யூட்டி பிரின்சிபலாவோ இல்லாட்டி பிரின்சிபலாவோ எங்களுக்கு அவர் கட்டாயம் வந்தே ஆகணும். இதுதான் எங்களோட கோரிக்கை. ප්‍රධාන හේතුව වෙලා තියෙන්නේ අපේ ඩිපියුටි ප්‍රින්සිපල් සර් කෙනෙක් හිටියා සරත් පෙරේරා කියලා සර් කෙනෙක්. ඒ සර්ව ප්‍රින්සිපල් මැදිහත්ව ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීලා තියෙනවා කටුබැද්ද ජර්මන් ටෙක් ආයතනයකට. ඇත්තටම දැන් මේ ජර්මන් ටෙක් එකට කතා කරාම ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. මෙහෙන් ලියුමක් ගහපු හින්දා තමයි ඒගොල්ලන්ට ආයෙ ගන්න උනේ කියලා. ඒගොල්ලෝ අපිට ආයෙ සරත් සර් දෙන්න කැමති. ඇත්තටම සරත් සර් හෙට ආවේ 2023 ඔක්තෝබර් මාසේ. ඒ ඇවිල්ලා මාර වැඩ කොටසක් කරා. ළමයින්ට කන්න කැන්ටින් එකක් තිබුණේ නැහැ. පැහැදිලිවම කියනවා නම් කැන්ටින් එකක් තිබුණේ නැහැ. ඒ කැන්ටින් හදලා ළමයි ගොඩක් අසනීප වුණා ඒ කෑම කාලා. ඒ සර් එනකන් මෙයාලා කිසිම ඩිසිෂන් එකක් ගත්තේ නැහැ. සර් ඇවිල්ලා තමයි කැන්ටින් එක හැදුවේ. සර් දැන් ඇවිල්ලා දැන් ඇත්තටම කැන්ටින් එකේ කාලා ළමයි මේ සතුටින් ඉන්නවා. ආය වතුර තිබුණේ අපිට වතුර ප්‍රශ්න තිබ්බ. සර් ඇවිල්ලා තමයි මේ වතුර ප්‍රශ්නේ විසඳුවේ. ඊට පස්සේ ආය ඔටෝමොබයිල් එකේ හයිබ්‍රිඩ් අංශයක් සර් ඇවිල්ලා ඕපන් කරා. මෙකැනිකල් අංශය වෙල්ඩින් අංශයක් ඕපන් කරා. ඒ සර්ම දේවල් කරේ සර් සරත් සර්. ඒ වුණාට දැන් ඔක්කොම මේවා ගන්නේ ගරු නම්බුනාම ගන්නේ ප්‍රින්සිපල් සර්. දැන් ප්‍රින්සිපල් සර් කියන්නේ ප්‍රින්සිපල් සර් කරා විදිහට තමයි දැන් සර් කියන්නේ. ඇත්තටම එහෙම දෙයක් නෙවෙයි උනේ. සරත් සර් ඇවිල්ලා තමයි ඔක්කොම කරේ. නැත්නම් ඔයිට කලින් ওই දේවල් කරන්න තිබ්බා. ඉස්සෙල්ලාම ලෙවල් 4 එකේ සර් එනකොට ලෙවල් 4 එකේ හිටිය ළමයි 50 දෙනයි. ලෙවල් 5 එකේ ළමයි 30 දෙනයි. ওই විදිහට තමයි ගන්න ප්ලෑන් කරලා තිබ්බේ. දැන් අද වෙන විට සර් ඇවිල්ලා සර් ආවට පස්සේ ළමයි 150ක් දක්වා ඒ අංශ වලට ළමයි 150ක් ගන්න තත්ත්වයකට පත් කරා. ඒ හැමදේම කරේ. එතකොට ළමුන් විශාල පිරිසකට මේක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න මේක හැදිලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ මිනිස්සෙක්ව අපිට නැති කරලා දැන් ඒ සර් ගියා කියන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේක ඇතුළේ වෙන දේවල් අධ්‍යයන කටයුතු අරම ඔක්කොම ඇන හිටිනවා. මේකේ ගොඩක් හොර වැඩ තියෙනවා. අකවුන්ටන්ට් රෙජිස්ටර් ඔය හැම දෙනාගේම දේවල් තියෙනවා. ළමයින්ට රුපියල් 2000ක් හම්බෙන්න ඕනේ. ළමයින්ට රුපියල් 2000 හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් තියෙනවා. ඒ හැමදේම මේව කරලා මේගොල්ලෝ හොරා කරනවා. ඇත්තම කතාව. මේ ළමයි ඉල්ලන්නේ DP සර්වර්. DP සර්වර් ඒ කියන්නේ DP සර්වර් කියන්නේ සරත් සර්වර් කොහොම හරි අපිට ලබා දෙන්න කියලා මේ හැමෝම ඉල්ලනවා. අපි ප්‍රින්සිපල් සර් එක්ක ගිහිලා මුලින්ම ළමයි 6 දෙනෙක් විතර ගිහිල්ලා කතා කරා ප්‍රින්සිපල් සර් එක්ක උදේ. ඒ කතා කරාම ඉස්සලාම් ප්‍රින්සිපල් සර් කිව්වා අපිට ලියුමක් දෙන්නම් සර් ආය සරත් සර්වර් ගන්න කැමතියි කියලා සර් ලියුමක් දෙන්නම් කියලා කිව්වා. ඒ වුණාට ටික වෙලාවක් යනකොට එයාගේ තීරණේ වෙනස් වුණා. අපි ගාවේ රෙකෝඩින්ග්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. එයා කැමති වුණ එක ඒවා හැමදේම තියෙනවා. ඊට ටික වෙලාවක් යනකොට ඒ මතේ එයාගේ වෙනස් වුණා. ඊට පස්සේ කිව්වා දැන් මේකක් දෙන්න බෑ කියලා. ලියුමක් එයාට ලෙටර් එකක් දෙන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඒ දෙන්න බෑ කියලා ඒක කොහොම හරි අපේ ළමයි දැනගෙන අනිත් ළමයි දැනගෙන දැන් ඒගොල්ලෝ හැමෝම ඇඩ්මින් එකට කරලා මේගොල්ලෝ දැන් කියනවා සරත් සර්වර් දෙනකම් මේ මෙතනින් එහාට අධ්‍යයන කටයුතු වලට යන්නේ නැහැ කියලා. අපි බලධාරීන්ගෙන් සියලුම බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ අපිට කොහොම හරි මේ දේ මේ කරලා අපිට සරත් සර්වර් අරන් දෙන්න කියලා. අනිත් එක මේ ප්‍රින්සිපල් සර් කියනවා සරත් සර්වර් කොහොම හිටියත් යන්න ඕනේ කියලා. මොකද සර්ගේ වයසත් එක්ක. සර්ගේ වයස මම හිතන්නේ 50 ගානක් වගේ. ප්‍රින්සිපල් සර්ගේ වයස අවුරුදු 69. එතකොට ප්‍රින්සිපල් සර් අවුරුදු 69ක එක්කෙනෙක් කොහොමද මෙතන ඉන්නේ? අපිට ඒ ප්‍රශ්නේත් තියෙනවා. හරිද? එයා එතකොට අපි අහුවා ඒ ප්‍රශ්නේ සර්ගෙන්. ඒ අහුවට පස්සේ සර් කියනවා කැබිනට් අනුමැතිය අතුව තමයි ඉන්නේ කියලා. එතකොට අපිට ඒ අහන්නත් ඕනේ 50 ගානක එක්කෙනෙක්ට ඉන්න බැයි නම් මේ 69ක එක්කෙනෙක් කොහොමද ඉන්නේ කියලා. ඒ ප්‍රශ්නේත් අපිට කියනවා කොහොම හරි මෙතන සිසු මේ කිසිම සිසුවෙක් කාය අධ්‍යයන කටයුතු වලට යන්නේ නැහැ සර් ගේනකම් අපිට විසඳුමක් ලබා දෙන්න කියලා විතරයි ඉල්ලන්නේ. ප්‍රින්සිපල් සර් වයින් කරලා හරි අපිට DP සර් ඕනේ. එච්චරයි. Thank you. Saracen!
நடந்திருக்கு. அவர் இருந்த டைமில் எங்களுக்கு எல்லாம் நடந்திருக்கு. அதாவது கேன்டீன் இல்லாத டைம்லேருந்து கேன்டீன் செஞ்சு தந்தது, நிறைய அந்த ஆட்டோமொபைலில் ஹைப்ரிட் செக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணி வச்சது. அந்த மாதிரிக்கு அவர் இருந்த டைமில் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்கலை. இப்போ அவர் திடீர்னு பணிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கு. என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல. எங்களுக்கு அந்த 2000 ரூபா சல்லி கொடுக்குற பிரச்சனை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அது தாரேன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அந்த சல்லிகள் இன்னும் கொடுக்கல. மற்றபடி எங்களுக்கு இந்த போராட்டம் மெயின் போராட்டம் வந்து எல்எஸ் பெரேரா சார் வந்து எங்களுக்கு மறுபடியும் பிரின்சிபலாவோ இல்லை டெபுட்டி பிரின்சிபலாவோ எங்களுக்கு வந்தாகணும். அதுக்கு தான் இந்த கோரிக்கையை, இந்த போராட்டத்துக்கான கோரிக்கை. ஓகே, வணக்கம். அந்த போராட்டம் செய்கிறீங்க? போராட்டம் வந்து எல்எஸ் டெபுட்டி, அதாவது டெபுட்டி பிரின்சிபல் எல்எஸ் பெரேரா சார் வந்து இன்றைக்கி பணிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கு. அப்போ அவரை வந்து எங்களுக்கு கட்டாயம் தேவை. இப்போ அவர் இருந்த காலகட்டத்தில் எல்லாம் நல்லபடியாக சமூகமாக போயிருந்துச்சு. இப்போ அவர் இல்லாட்டி ஸ்டாஃபும் எப்படி இருக்க மாட்டாங்க. ஸ்டாஃப் இல்லாட்டி எங்களுக்கு பாடம் நடக்காது. இன்னொன்று, நாங்கள் படிக்க வந்திருக்கோம், எங்களுக்கு படிப்பு இல்லாட்டி நாங்கள் என்ன நடக்கும்னு தெரியும். ஃபெஸ்ட்டுக்கு சொன்னார், சரின்னு சொன்ன மாதிரிக்கு சொன்னார். அந்த வீடியோவும் இருக்குது எங்கள்கிட்ட. மறுபடி ஏலான்னு சொன்னார். இப்போ மறுபடியும் பேசியிருக்கு. நல்ல ஒரு முடிவு காணும் தட்டிக்கும் இந்த போராட்டம் வந்து இது இன்றைக்கி தான் ஆரம்பிச்சிங்க? இன்றைக்கி தான் ஆரம்பித்தோம். இன்றைக்கி தான் ஆரம்பிச்சிங்க. இது வரைக்கும் யாரும் வந்து கதைக்க? இது வரைக்கும் யாரும் வந்து இது வரைக்கும் எந்த பிரிவு இதை போராட்டம்? இது வந்து ஆட்டோமொபைல் பிரிவு ஆட்டோமொபைல் மட்டும்தான் இந்த ஆட்டோமொபைல் பிரிவும் ஃபுட் டெக்னாலஜியில் கேர்ள்ஸும், மற்றபடி எலக்ட்ரிக்கலில் கொஞ்சம் பேர், எல்லா செக்ஷனும் கொஞ்சம் எல்லா செக்ஷனும் வந்துருக்கு. பேர் வந்த பிறகு தான் இவர் நல்லா இந்த பேட்சை எடுத்து இது வந்து பிரசித்தி இது ஸ்ப்ரெட் ஆனது ஸ்ரீலங்கா முழுக்க. இவர் இந்த பேட்ச் மூலமாக தான் இந்த பேட்சுக்கு அவர் சம்பூர்ணமாக உதவி செஞ்சார். ஸ்ரீலங்காவில் காலி அங்கிட்டு இங்கெல்லாம் போயிட்டு எல்லா என்ஜின் கிடைக்கிற என்ஜின் வாகனங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இவர் இன்னைக்கு வந்து கொண்டு வந்து இப்போ எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்டில் நடக்கிற ரோட்டில் அவ்வளோ சாமான் இருக்கும். ஏன்னா எங்களுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு சாமான் இருக்கும். அவர் வந்த பிறகு எங்களுக்கு 150 பேருக்கு ஒரு சாரை வச்சு வேலை செய்யலாது. அவர் வந்த பிறகு சிஜிடிலேருந்து 5 சார் சிங்கிள் சார் வந்து படிக்க வச்சார். எல்லோருக்கு என்ன சொந்ததாக போய் கடைசியில் அவரோட காலம் முடிச்சு போயிட்டார். சாருக்கு சாதாரணமாக ரிட்டையர்ட் ஆகணும். அவருக்கு 69 வயசு ஆகும். அவருக்கு 69 வயசுலேருந்து இவர் தொழில் இருக்கார். அவர் இன்னும் வேலை கேளாது. இந்த வேலை எங்களுக்கு தெரியாது. இவர் செய்கிற வேலை எங்களுக்கு தெரிஞ்சனே. அவர் ராபகலாம் முடிச்சு இந்த அவனோட பஸ் பிரேக் டவுன் பஸ்ஸை சிஜிடிலேருந்து கொண்டாந்து அதை வெட்டி பிரேக் டவுன் ஆக்கி பெயிண்ட் அடித்து எங்களோட பொடியின் வேலை தான் செஞ்சோம். எல்லாம் செஞ்சால் வேலை நடந்துச்சு. இவர் வந்த பிறகு தான் இதில் வேலை நடந்துச்சு. புதுசலத்தில் இவர் வர முன்னுக்கு முதல்ல இருந்த பேட்ச் ஆக்கலாம் பாருங்கலாம் இதில் இருந்து வேலை பழகலை. போய்ட்டு வெளியில் இருந்தால் வேலை பழகலை. 5 வருஷத்துக்கு 5 லட்சத்துக்கு மேலே குறைவான வருமானம் காட்டினா மாதத்துக்கு 4000 கொடுப்பேன்னு சொன்னாங்க. அது வந்து சரியாக தான் போய்கொண்டிருக்கு. ஆனால் அதுலேயும் குறைச்சி தான் அனுப்புகிறாங்க. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම අයිතිය හැමෝටම තියෙනවා. නමුත් ඒව සාමකාමීව තම තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ මූලික අයිතිවාසිකම. මෙම මූලික අයිතිවාසිකම භුක්ති විඳින්න ගිහිල්ලා අපරාධ සිදු කරන්න බෑ. හරිද? රජයේ දේපොළ වලට හෝ රජ නිලධාරීන්ගේ මේ ශරීර වලට හානියක් සිදු කරන්න බෑ. එහෙම වුණොත් එහෙම අපිට නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙතන පරිපාලනයක් තියෙනවා. රජයේ පිළිගත් පරිපාලනට අනුගතව ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යන්න මේ සහයෝගය දෙන්න. ඔයාලගේ ඉල්ලීම් මොන හරි තියෙනවනම් ඒ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාව දෙන්න අපි මෙහෙට යොමු කරලා අදාළ මේ බලධාරීන්ට අපි යොමු කරනවා. නමුත් ප්‍රජාතන්ත්‍රයෙන් මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ. පැහැදිලිද? අර මේ කාමරවල ගත්තු යතුරු අරමුණ තියෙනවා. ඒ ටික මහාම වාර දෙන්න.
නැත්නම් මේක රජයේ දේපල සොරකම් කිරීම කියලා පැමිණිලි ලියලා ඔය දේපල පනතේ ඔයාලට විරුද්ධව නඩු පවරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔව්. දැන් මේකේ අපිට දැන් PGTI එකට අපි කතා කරලා පස්සේ දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ළමයට හම්බෙලා දීමලා කුටියල් 2000ක සිවුර ළමයි. ගාම සෙවිලමක් හම්බ වෙනවා 5000ක් හම්බ වෙනවා. ටිකකට හම්බෙලා සාමාන්‍ය ටිකට නැහැ. දැන් ඉතින් ඕන කෙනකින් අහන්න අපිට බඩු ගන්න හම්බෙන සල්ලි වලින් භාගයක් හොරන් කරනවා මේකේ ඉන්නේ කවුන්ටර්. ඊළඟ දෙනා පොදුවේ දන්න කවුරුද. ඊට පස්සේ දැන් යන්න ඕනේ කියනවා සරස්ස. සරස්සට තාම 40 ගානක් වගේ වයස වෙනවා. 40 ගානක් වගේ. මෙතන ඉන්න ප්‍රින්සිපල්ට 69ක් වෙනවා වයස. ප්‍රින්සිපල් කොහොමද ඉන්නේ ළමයිගේ කැමැත්ත නැතුව එහෙම ඉල්ලීමක් නැතුව. රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න කෙනෙක් යන්න ඕන අනිවාර්යෙන් මම දන්න තරමින් නම් අවුරුදු 2ක් ඉන්න පුළුවන් ඉල්ලලා. එහෙමත් නැතුව කොහොමද ඉන්නේ 69ක් වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර නැහැ. ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙතන මේ තීරණය කරන්න. හරිද? රජ නිලධාරීන් මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ ආයතනට ඔයාලගේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. හරිද? ඒ ටික හරිද? ඉන්ට්‍රික් කරනවා කියලා ඉතින් අපි මේ සෙක්ෂන් එකෙන් අයින් කරනවා කියලා දැන් මෙතන මේ දේට සම්බන්ධව සියලුම දෙන්න. දැන් අපිට සර්ලා ඉස්සරහම ප්‍රින්සිපල් සර්ගෙන් ලියුමක් ඕනේ මේ ළමයි කිසිම කෙනෙක්ට මේකෙන් න්‍යායයෙන් අයින් කරන්න නැහැ. එහෙම රජ නිලධාරීන්ට ඔයාලට තර්ජනය කරන්න බෑ. හරිද? තර්ජනය කරන්න බෑ. හරිද? ඔයාලා අපරාධයක් කරොත් අපරාධ කරලා අපරාධයේදී වැරදිකාරයෙක් වුණොත් එහෙම එයාට රජයේ නිලධාරියෙක් වශයෙන් රාජකාරී කරන්න තරම් වරම් ලැබෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක නිසා මේ සාමයේ කඩවන මේ ක්‍රියාවල යෙදෙන්න එපා. වුණොත් එහෙම අපි ඔයාලගේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම වගකීමත් අපට තමයි තියන්නේ. ඒ වගේම රජයේ දේපොළ ආරක්ෂා කිරීම වගකීමත් අපට තියන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ කියන දේ අහලා මෙතනින් වෙත් වෙලා යන්න. එහෙම නැත්නම් නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. රජයේ දේපොළ වලට හානි සිදු කරන්න එපා. රජ නිලධාරීන්ට මේ පහර දීම් කරන්නවත් මේ තත් කරන්න එපා. දැනට ඔය කාමරවල ගත්තු යතුරු ටික බාර දෙන්න නැත්නම් අපේ නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි ඒ ටික දෙන්නයි සාමකාමීව දේපල හානියක් ඉන්න පුළුවන් දේවල් කරලත් නැහැ. හරි හරි ඒක ඔයාලගේ අයිතිය. ඒක ඔයාලගේ මූලික අයිතිවාසිකම. හරිද? ඒක කරන්න. දැන් යතුරු ටික දෙන්නකෝ. කීස් ටික ගන්න. ගත්ත නැහැ. හරිද? නෑ මෙතන නෑ. ඔයාලා ගත්තා කියලා ඔයාලා පැමිණිලි කරනවනේ. මේ ඒක ඇවිල්ලා මේ කාගේවත් මේවා රජයේ දේපොළ. ඒක මතක තියාගන්න. මං කිව්වේ රජයේ දේපොළ පළතේ ඔයාලා අත්තර කොට අරගෙන උසාවි ඉදිරිපත් කරුත් මේ මාස්ටර්තුමාගෙන්වත් ඔයාලට අප දෙන්න බෑ. හරිද? මහාධිකරණයෙන්ම අප ගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මහාම ගතු යතුරු ටික දෙන්න. අරගෙන ඉතුරු වල ටික අපිත් ඔයාලට එකතු වෙලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න අපි අවශ්‍ය කටයුතු කරලා දෙන්න. මීටින් එකට යන්නේ නැහැ කියලා අතුරු ටික දුන්නේ.